Kwa ba barar ka gwa dum tira me. Ka message wa ka gari. Jo na gari go gwa ta yentino. Gwa ta yentino ta me ta ka na ita wetina. Gwa ta yentino chabula laro. Ta na ita wetina. Nyaro ka me jaya tina gwa ka mo. Ne dialtin content gor ko de content ka pull update. Bana liep until mo gwa da mo ocho. Bad bang na ngarar ko jo kare. Wote ka post che te ka ne de chi jent na ka da me ken to gor ka ye gwan ti yentin. Men chia len ka chia nen ka social media yenta ma chia ma ra ko to ko ken. Yene chiro da lat ka pe woru. Ka ya ka Afrika. Bada charo chabe right in tamelo. Tele medina balatina long time. Mo daga men do la wajen. We continue ta ka gwa che chobana. Liam na je la wajen bana barar ke pull update. Wen chi kon ngai go chala right time ko kon. Badien gari gwanen yenatina. Your TV thank for watching. You had a gari ka telephone you ka go. Gwa take it tina. Take an 8 hour kana. Gwa take gari tina. Yana ka telephone. Ke don walga chetwa ndwar ka walga tindi ala kona chitwa ka kan kwa kiel. No go chine kon cha withdraw wal cha la de kan. Cha withdraw. Chika kan ngore re ata bad bang ne pinya kana re katit. Ani jan gwa ta da ba pe tin